me wo ye na menya hypertension nam say we no nya was here aduane bi na yesi me kodi nam say satam na we no nyina nya ma bonte say aduane bi no kodi ye say de bai eno ni ade nti ne yes ne say empanimfu aya sebe mo bi enwuma mo moni enkom obo na wo de adwuma hye ne nsa obese onye din beke din so no wo de enkofo mu ne benya din ene amwa enti ne yes ne say ayira obedu fi adwane dakru bi obedu abonte ene yeso mo nso ye ayiye ene birthdays nya de enkofo oda adwane no eno so yem tu abo ase competition is very keen enti ebi de niema efra na be ya omo adwane ya be ye bedi de na so nso no amwa enti yensa de yensa yem ena ne so ma kai omo obi adi nanso yemfa no in good faith na yenso so nya hoposifo wudu choba na se wudu restaurant ene me bo na se wuna wudu so fo ni ahwe na ma enkofo tip off sabe wo bo de ene fo du wona se ya chi ne bako na ya chi no ye nyina ya ngade ya ho se ya sa dem se ne ma e be kofom so for me da my lady me da sipi na ene nso so yetimi anya obi a wo se wo ye o mamba pa aka ne ho asem na my lady nshira ne nipa wo ya de na enye se posi gina ne so nipa de nani hwe nyankopon ahura afiri sura besi fom na wo hwe no nanso ono ankasa hu se ma menye intentional sansa ade a meye nipa ekwo nipa mogem my lady ade ba ko ehu pa ne se obi no aduane ton ehu nanso ye fa ne normal se obi ye no ton ma nipa ade ekwo nipa mu no eyade a ehu enti nkasa ne mama Linda ye nipa bebre timi hu sa kwan yi fa so my lady nyasa nka kidney asala ye o hwe kidney me wa hana anu na IBJ Mr. Brebi hwehwem wa hye ni suit o se no ye marketer ema abibi drofo ibi na o se momi boni e koso ni e dia brofo no fra o ma no dro na wie no na China fodru tablet keka bom o se ya shane bucketim ni abehwie nti adrone so bo adrone dia minim adrone e wabonti to so ko hu asade no so american onye en wodi be na me se bra asem we mitimi na me de ne ma na security so mo nye na sa adekron o se momi obi ko to obi no mo yi esa ena nipa no kokobo aden it was baby okoto obi no mo ye no na sa bra no ne number ene wo ho ena omo baby okotom de man o friend no nipa no friend say eduro no mi kokobo o friend dwuma wura na e ka cho so pe bibi ka kire no pe bibi kire no say papa obi wuo no o mpe bibi nka kire no wo yi ni pe wu ena mde na ma na ga Oni aye di no my lady ano odin na ni nyina so so ye mpanyimfo e FDA because my lady ansa na obeye aduro dia ba out no ba be sha FDA fo no wonu aduro na na wo wasabi na wo di aiden wo di akọ etu ono ani obeda o papa be ko di dia wan fa nkwasa asam no enwumu no be ko ni akwa akohwe ani e be sere mpanyimfo because my lady FDA fo no sole because we dey me say eduro se nipa miensa bi kran sonhwe maame amenye nton o e free fm fida da mu nyina my lady because ehu meni ameto nyina me maame kran po wo me anu bi no wo fa tinya enti yenya sansanfo na ye die no sane ayeboa yedu ni etwa jade to transform am ni ye hye no aduane a ye die so a ye de poison gumu ye ningu obia te say Ghana my lady nipa bebre na yare nipa nyare Ghana ha nu 2% o tese ya butu bi my lady anu odin na o kan say na ya na nkrofo bi anka wo so omotena sitie ne aye ka no fa na so pembo wono mo ho ban no na omote wono omo ka de ye omode e na ko se fear and panic e na fear and panic ba na chance ye de awudu aye aduane de ama wo se di newu fear and panic ben na chance say ye de chese nubone afra dru a wo ba no manya nkwa emu to ama wo san de usike koto wo e no fear and panic ben na chance ade we na nso so ya
one ye wade beche water shock ene nasefo wonim sa wo yare na abra panka wo hia se e ka wo benya yare sa wodi usika koya what akoto wuo chesa my lady ye mpanyifo ya na ye besere wo yan kasa na di kan e be fa ye ho a police fo ba bi e be ko bia de ani to behwe ade ne ahwe ye na se enkoyi a ye beti mpanyifo na so na o maboa yen malinda diam disi ni se nyame nhira no se watimi adwene ye nyina ye ho wakere so ye ba tan wakere so ye ba tan enti ya akura ti ye ba bi no aye mfe yensua ni enya se ye te social media ni ye keka de ye de no my lady me da se kidini to bi fu na wabosu ni bi kofa sa ya de ni bia wani brebebre no wusika nyina wo de be ko ho wusika nyina kohwe nkwala akusa aye good dialysis machines so eti ama Linda do mama Linda radin shiraw so wa twene Ghana fo ne a wo nyina ho a wo de abai ene echechire bankunu maye na abrampa my lady me da sipi nyame shiraw papa ene adwumaso anda bia wo ye da bia de obehunu bia no o ma ye de tu ye hofo se de be ya ebeboa ye nyina my lady mame a wo kana semi ena no na me ne boachi di nkomo so ye mame pani mama Linda na ni afi ntiam se ne makora no no mo e wo honom ti on se na ni afi nti no wonimade ye nipa apom den nti nyame hira na papa male di body ahaba ne bonya den o ne bonya den eno kra be mo obi adwuma ebetima mo obi adwuma chese obetima twa de fire kra se mikrom chechire yi obetima twa no de amane ka ne ye ton so amdwom na obi etobi de bone banku a ana hakol aduane bia ya ka ye de roba chechire bia no fado wo hwe kranka body ahaba ne kra fo chen roba no sanete maledi body ahaba ye krom ye twa gukwa de awo de anwu ye twa gukwa eduwe wo fa de e kan se enwo ye na wo de ya sa edudu banku no wuram manekala na sa ayi pampana wu sa emwa hoden kola suagu yesi body ahaba say ayam krokra stomach os etimi ne papa chichiri banku no kro betimi aye ho adwuma pa maledi enti ye besere ye nuanom ye nuane ton se we ne nye obi adwuma ne ye se ba ye kire mo kwan no se mo fa we so a eno beboa ye se ye hunu de ye beka enti munyama ne nye ye na nye fe ne ye nyina ye ntere o mam na zebe maledi wakare ha ye nyina be yare ne ye gude wo de ye mui ye yale gude wan be na nta beto aduane no ne maso no madi enti se mu di awu ana mu di atena se eni ntrase so maledi mi se adwene wo nipa bitirim se damo ze de ye o ana ade yi dada nkyene ne yenim se fie ne wo ene mu de apie twoba ye yenim se siwe ye nkyene eni to pick ya ye ese seshem ye o ma be nya be firi emu nipa ye nyina chese adwen bone ko ne de nan kuro mu ade obi de yi ni sim ya waja ato ne wasafa na wa horo ho maladi asem enyam nwanwa bre mi kopie dispose ayi ni biso atere no de o madidi a ye o magya no ho no mafa asen hohoro so bona mi gira na dei ba bia droni ade ne yazidi na totwene o eso masan hohoro nti maladi Ghana no se ye nim de ye nye nipa na se nipa nyina sana waduane na da no wa hunu de oba be di waduane no ye besiro momo ye aduane ne sabie omo ye nro asem ya de tudwa maladi ehu Mr boy ni hye to no ba me office ehu papa bosumi mienu ni osimo mi mapewa che ade a me beye me yiri kura suro me yiri ye nurse osuro na me ni company asoma si koye adwuma ase marketa na papa ni ji mi di nti ba bi o ye duro no ni nim ho na me nya akwanya oso ma no duro na wie mu wa no awie de hu ya ne se China nura ye tu agu niema lebo bia mo ho ye titini se ya papa mi ya soku ni ye soku ni bucket ni ye hwiegum o si oso hu ya no je adwuma no wanya ya maledi asudie no kan frese wa no maduro ni bia ma ne kokobo eyi pie maledi o se sa asudie we se enipa bia mfa se ni trim on se na no na ye di nkomo bu ka se shege ya ka sembi so omo ye aduane asebe omu ni bi omo ye ne fon no wo ye dan wo ba bi be se wo mu
se wo ye no fun se mankrofo no mu wu a eti wo be nchirisie eye de na sensunsu aso no ebebe wo busuam maladi o man ya be fi mo bia pente manya no ene kwan so mo fa so me ye nya ye ho ne se ye bekum ni pa ansa ne ye nya ye ho enyane ni nnuro amode ba agya ye de soso ye no ama ne ma ko ya ma ye na se poison wo mu se ya maladi na ye ba na se ye ko ti esrem obia wo kodidi a mo ani na ho kebe ye mpo a nkotonchi bia biem maladi na no kra no maladi ye kan kire wo mu se wonni mu anatie ye nya doctors bet ye ni doctors bi so adi nkomo aduane ye nya no awie wo de nkire tuma yade na wo pa ma ho enipa bia fa kyetirim wo yo ba obemmo tie wo kocho ba ba bia zo kodidi na se nkire si wo fa za nkoka di aduane se nya da akọ emabiem se aduane no wo de gum na bema taste abamu wa fa nguma wunya wo di enko obiem maladi mimi kodidi ba na nya mi si wo biem we nya ntokwa eti ye nyina ye nye prosifo ye nye sojafo ye nyina me ye ni na ho ewo ya pomudi nti maladi se oburam konfa noche na se wo so kohe o mo yare akoma yade eni niema bia yade bia ne bo odin ya disika na ehwa maladi e san kwase asem se ye yewu akra kete no tisi akosomo mete se akosomo maladi akra kete ni maami dia no atibia menadi ni maami dia no atibia menadi akra nya boni bia na nafu ahono eniema basa eniema won kwan mu akola ketwa ye tetemani di ni maami se de enti o tibia menadi maami yale ni be yare aduane ya trokan die huo teteman kola ayin maladi me ba na tibia man ma bodin eni papa na wode niema bone ya ena ya nya oba na wuku no obeku no ti maladi ya besro mom ye nuan ne se sebi nipa nyina wu a wadua no agide oba ba beto na maladi me gba wuramu ye akoso monkania sana fesi yesusa na ye nim abrante bi de bonyum bronsam no akotweja atum ye se befo ento ntwene kwa nipa o hye kire bia wo no nipa o hye kire maladi eye wotimi wura ho na security diante se na mutima hunu ye wunya se wusie ba na fire zuaba se nipa wodi sankwa se nyame tua ne ka obebre ne nkwa na nyina mama bibia ye de ye politics ne de timayi mu bibia ye politics ade adea maladi ho eti se ye hotoye na sa ban foforo so ba no so betoa so a ade na kae dei onipa bibini na kae dei tese opese o mani pa nyina hunu se aban we be wona na ye aban we abade ye eti die enti na no sem kofa ba kania ne so nya aban bi ade a aye o man yi dia Dr. Kwame Nkrumah ne nkrofo betintim mfidie yi wantima man pipi ni andi sini CPP wotima wo man Ghana eti obi obeba bia yen ana kania na esom yei eti ukwose na unya jimifo se wo se sa we de bambron sam wo ye jimifo maladi na o mo ti ne so maladi o mfa meto TV so maye hu no eye se eye papa aginapo omu eye investigation omu mfra omu nyina ko office security e wo ho no obi to be frabonten enkwose dan no enkwose no emadum so ma ti free dan no mu ehonu mu anewo entina maladi pakro no wo ye adwuma wo hobi onu anase no wo ye sei no ti se ye tum na akotena fia enye ujimi na age udwan kwase age udwan maladi he abua bi beka we frontumem we abua bia no frabonten no ba beka me mentuma na mu na no se tidipa no se fie ho otu omu mfre wo mu nyina ba bi eja ne hye ye wo mu a omu na eba sa de no ebe ye omu mfre wo mu nyina no omu tutu o ma no hunu nipa kura odi sangwa se asem no ena no metede yi mu na me kase eti maladi kura yi ye ntimi sa nye sa dam yi bi nka ho na me di sa nkomo yi ye ntimi nye bi kakra so wo ho e som ye ne a na kwabrane kwasiampani eti me akotwa jatum Christian country du ni sani panso maladi sani pana ye kanse kwase bia wahini uboko no ya so pani ye bo fodi ane de kese enkwase asemsia no de anya sika ya bone pa no so akoye osadie ye no wahye no na o man sia pani na maladi wo ye we nyagopo ntua aka obetua no asefo nyina aka eti pani a woda nyinam kane ana no yesra minister no onfa ni nansi fom enani kire ya oni national security for nya sa adwuman emie wu kwase a odi sa adwuman nipa boni ni asebi o man nkoso nya ne de
no pe o man say ye no omunyi ni nkyere ne yehu na yehu za kwa na hye nkane no ona di dum so abo man yi mu maladi emu oye o se ye temam na kanea kakra watuaka upa da manka ho atɔ na foi yanka hwe nkyere obi a ye musi obi a hwe de obi a pen woto man mu oye kanea susu he maladi utimi num no wa bra nipa a wotuaka no onka nkyere ne se senti na medum no media crowd na brampa esum ni nyaba dem a omo yusu cross bar no ene ma sensen so nyina da ne ne ma oba tan ya ne ba hye na kire ai obi a oso waduro once ne ma sensen se ebro na dro ne ma opemfo a ne bakura ne ai obi a oso kete obi ohu abem etina brampa enfa gronto nchen nipa kro adi boni sei no ese e peno ne e che no na mrane ni na omo aye choba no unya jimi no niema no mu de frafra niema mu no omo nyina omo mu pinom enya sansem hu no omo mu pinu choba awurafo pinom omo nya jimi ni adwenbone na wo de enkwasi kire e franchin se obi mfem egu aduane mu ni se be ye be ne de na ade che obeba na wo ko yale ya na wo anya de na afirim ade che obeba ba be dibiem oso no aduane ye de wukum nipa ade che ho na besi oso oba be di aduane no timale de be sere se nipa nyina momani na ho wonnam na akọ ba bi na akodi a sa ne ma wo enko ho kra wudi aduane na nya da de che enko obiem ono an ba ebegu a enwu abrampa enti asema na ne champo oso ope odo keke se nkola no kebi ebe frɛ no papa ho te sen ebi ase ye be sa no da bi omdo ma me koye na asa na mpese me gina nwum se so na me tu the youth no na say ya mana ya ye wo mo no ese wo mu hu se wo bi foso obi se on hwe ne papa na ne maame ne ma mu ye nso a eye ensra papa ya se mu enwum ya maame papa yi tu maame ya bre ne ma no ho pa wo makodru abrochire nye se bia wo mo ayi na made na nso so adwuma no na edi san ma wo nyina ba ya ya kwa ye sayechi emehwe ye nchi ya kwa ye mfrem phone na ye nkase maame ho ye na nanom ho ye wonfa no ho e de awechichi sem ebeba na ko ba ne se ye to mo twe kura no a wo se so maame ene na mafo na ya wo mo ba ebinu to kwa no mo wi afi bibia eni gie no nko a na ye ko de so ha ye se holiday ko betimi akobetimi sipie ba ko eno so o de beko na ne papa ete Ghana ne maame ete Ghana na yiri bia ya wo ba no so a wo ntunu fonti e besre ye nsa de nsa yem ye nyina ye mrafom na ye nya odo ene tema emfama ya bushia sabi ye ofa no ye nuanom ye maame no ye nananom na se nsa na enipa ni shawa in fact ubenyina che ne mo de ba ko ne se ade we se nso ma mi se wo yitu nchen ya da chu chu ubenyina o ubenyini e ba ba ya wo saa the law of karma ne wo due bia no wo betwa if you say oba time Africa code no so ne ba de so ti ne wo ka bia fa ne ba hu bia no eye adwuma ti wo so wo hirawa wo so ade kito mu na ayeye ti asem ani je ne de aye ne mom no ya ye mra fom ne ya nwene ye bushia so ehu ye ma me kaka emema no papa fo no ye ntie ne ye hwe o makakra wa no wo mo abre papa because e bi kwa na ma me nya adwuma wo papa na bia na se bi wo kwa ya wo ba e ba ne sa no e de awerɛhoɔ sese ya no omu e bia no wo mu ya so na ti esensa de esayem emrantie ne titiro no na mmaba no so ya wo mo de odo na ma wari bi ku na mmra na bi ku ko yese mi kompre obi wono kwa ne maame sof maame wo yare esen ko be fa no ko be bia ya otika ka ne komprint no o be fa no obi wono ma so obo bani nchi be hwe ne maame ne kunti no o ma yesem odo ne ya fede na so maame anwo a enka won tewiase enya ekuro no ene futu ayam de mane se yenche odo enfa nche ya wofo yenya nka yiye ne ye mompa ye na sabi won be wukura mpo anya se on betete ada ho no mo ayare asofa no yakopon fre o mo wo asodue ne so yenya awonya se bia obetena no mo maame ama baba ko wu a wa hye ne makuntan me de wo ye me sa de tu fra da ne so beto eyi ni nyina besai wo nya wo sika bia I'm telling you this ne me kindness me maame wu ye so maame ye bibia ni kodu fa na enso ato because ye nuanom no o mo hwe maame ne pa so enti enhia na ba benti esramo
hu ya mobo why hu ya mobo me da ase yo obaya my lady me da ase pibio na asem we ho obi kan asem o se minimum nsa no man ka mebro papa na sa mre su minim se na bi tie ya na wura ho because ebi kura no was a situation ya ye kan mu ewiase ade ba ko eya pa ne se obeba wiase ubedum pempenso obi ehun se ebre we de wose mewo wose meye investment metete me man pagya wonu mu si bia ye ekron na ubeye we nu nyina wie wo man de eda omu nyine a omo ntina wo nchen eye dan omo nso betu batanom ne ade akọ akiri aferi my lady upo obi kura mo asensu ama kura wunya bi upo obi ama na to ade kura wo kwan na chi ho ama wa wunya bi uti so anya ye kura samre wo mpanyin fie mu ukohu obi ba kura na akofre no naja ukosoma no kura no a afedi no wahunu se wawo de wo ma wo baabi na nso afedi wasan da ne bonyini foforo kura ya wo ye hu ya enyeyi situation mu odin ama mefo nim bi in fact ye kasa yi ebi mu fasa situation ni mu bebre kwa na edi kan no my lady ye besre se wonu mo ne maamefo bi saa na papafo bi saa te no ususo onwia mu a enku yodo dan odo edi kakra kire saa because abrabo no bi nim wana no wo ma wo nchen a wo feel say wo ma obi no ade be che wo so ma benyini bi o mo so betu bata enti eno saa no saa bre no wo so kwa akwadan hwan enti ni nyina na wiase no aye ne hu bi say ye dan ne ho a na asan ye den aba besi na afe ye nso so a ye nyina yesi ye ne afia eja ye free ye maame ne ye papa no mu nchen se wuntimi nkosra na ene ye wo no mo so de omo mema pe obi no ntra wabre wanchen ana wakokora nchen se na be ya na ni nkonko ye na ye pi sa bra no bi kura na wo ejapanyin wo sori wo dware awie no ote na konya bi mu na radio bi si ne nchen na wo tietia etimma na nije akora bi wo ne nchen a osoma no a etimma na nije na sa wo beyi waso ntem apɛ ba bi akwatena wo maame wo papa wayi wani na wafa ha wo nyina mu te wa frɛ se o maame atɔ papa atɔ wusi ye na afi wa hyase to na ya ho eniama bi a kyese bi ma wiase da ne no enhyira bi emfiri mu ma enti ya nkasa na wasi yetu ye hofo ɛna maame wo ho ana papa wo ho na wonnim so mfa so na maade nche na eni ni ho agya ni ho wa nka titiri wo maame awuo ɛne ye wa nkasa no bo se wa brabo no fapem kase na nkasa na ye o maame na wagya ho asɔre kɔ enti samre a wɔn mo te ase no mesere sɛ ye nkyere wɔn mo odɔ a emu oduro sɛ na be ya empo wɔn mo firi mu kura na wɔn saman gyina baabi a wɔn so bɛka sɛ memmei ma wo mu a enka enye enti ye besere ye mabunu no ye nso so ye ka ho bi pa na ye enum nyina ekoso enyum na kama na mete kama mete pa na chorus no nko ana na me ye familia ba emunsem ne de my lady awie de wo na wa kire mama ye hunu se enye se ye danda ye danda ye duku na emu masem na eda wo sa no ti ebesere nyina ye moa na sa ya udie nketenkete ebehye ye maame ne pa enya de pa kra my lady me da se yo na rampa na da mic ne si fi for na ema abadwuma o badwuma my lady me da se pi sika di onipa bedrechi maame onye obi a wanwo so ne wodi makom ne nyina sika ya ye kan ho asemi enei bebi okwa kopie ne ma kopie nti osoma obi ba cross wonko onye obi no osoma no ti abrewa ono ana ye ne bibia na ma lady ye se ba time be hwe ne ba no wape fa pempa ma no na ne nyina mu no mrantie no mokọ ne meba mokọ am ntwamo ni mrafie nse mo maame no wa ahonyehiam sa ma lady hwe unu se duru ba bi no obi anu nkyɛn a wasetena no uwu ntem nanka ni penu nkyɛn uwu ntem enti se mo kɔ no se mo free se sika enti mo ntimi ma ya mo obi no mo ne ya maame no mo ntena se mo kɔ yi mo ni tena se a eyie no mbaba ba bɛyɛ nanka enti se wo nko awote obi nkasa wasum no uwu ntem ubewu enti ye besre se ye nuanom abusuafo atukwan na champo na eka ne de o se ne maame akoso ya de mane de na wabie ne mani so maame akoso ya de abra hwe ne ma ama kwantu enti
maame na bɛyɛ obi a yɛ ka ne so wɔ ni ba onye boni so di ba mane di nke yɛwɔ yɛ kura ase obi awo maame ne to no ne nana no mo fie hɔ ti sɛ nka no matu kwan ka asɛm bi ani hɔ enso mmerantie ni mɛbɛn nyina akɔtena broni krum awo mo ma hɔ enti maame nku anati kura yi mu abrokyerɛ so mane di so ma ka kyɛ sɛ wunyini duru baabi na akɔ a wan ya bɛbɛ fie na de wodi owuo na ɛba enti wunya nyina no atena baabi adwono ho ana maame so ntimi nkɔ no te Ghana ana osumo obi ba so so nkɔ maame so adwempa na oni tirim ebi kura nka de obeyam akwa pezo nyama no ka ebi enhyira bi ebe firi mu de abama eti abatan na sebi musumo ase ya seb mo mana ye saka atwa mo ho ahia no se pani bi frɛ wo ba soma na e mo wani nchenzo e beifo male donzo nyini du ba bi ade ye ka no no maame wo kwaje na ade maame wo ne manyina adwane ye gya na akɔtena brochire wo ye papa ni aka nsɛm bi de ahye nkura ne tire anya sa nete nkura ne so mo kopa bi aba eti na se chambo akọ ne mu ye ana o fa akọ so ase o afra mu nyina kakra ana mu nyina akopie abrochire o mu kopa bibi na dia ba fie no de abehwe ye maame ne abusua ba ne nyina mu no mpe obi no ne ya merewafo no ne ye nkokorafo ne ntena se de be ya o mu nko ate a adwendwene enku wontem e ma mo meye yie se wo koyi wani krobiani agye ne se wo akoye odewu enti won kai se wo maame ana se wo papa wa akiri ye be sere mu nyina se enei na na jampon ye free se na ye enwum keke ya ye de te ayiase se wo nyina no mbo na ayiase o mama ye ade achi ye de te ayiase ne ye de dia se kinkrin bet no wo ka ne maame bra wo bre ya wo hwe wo mu e ma o mu nyina tututu kwan ti my lady me da sipi nyame nhira wo papa se wonya adaje a kirekire enwum a ti sei mu na nti sa de ne nkada bia ye be sanu futuro no mu a ne ye ko ye ne my lady me da se case number 1 Portia entry eyin no fi ba e kanche wan wo ba ne ko adu akuye cha wono so wo kanche wa court obeyin ko ada Portia etesai Erade adumeye mama wo ba e show yi so ayo bible kro ana bibi focus ya kasa prekoshina bodu ane cross over there acho mpe bible ko ya sorry acho ko praise be ehu anshi eni wachi ehu anshira mo osom we acho mo bukanche praise be o district minister friend say osofo acho ye freno maane so emume ni wase atamfo atwe wachi o sujar me busa na sem me do focus acho ye freno Reverend Asamoah Pacha ohefo nso e catechism nso di say ohefo ne we fi catechism kra wa ya de otwa bon se man wa mani mo ase abai fu nkenen ka me ho be ka se masole ba otwa ewu ani wa chi wa gisu wa nhira ma akunu na betumi ama me makuru nyum baako adawodo ana me peja bi ne ento ana aje makuru ndem nku on ko makuru na ne nchi anu chese kana sole dem won wate maame ye me de etie ku be na di wo e wa so ni bible said dem prayer group so onyo bi acho de bi yo ka say ne mu dem tu say e be bo e dia na ade abedai fansa to bible no so ansa usanifa bodin ya me Portia entry me Portia entry me sada bible iso me sada bible iso sa semo american no krenko minitro onyame bo me order Portia sembe na aba ewe ide boko nso enye boko se me hia me kunu na nabo ache 17 years ni amisua adwuma nti misua adwuma ni me pon me ho nti me pon me ho na yes yefunu ba mu nti yefunu ba mu hia ne se empenatwi me ba chan satana misua adwuma 17 years ago me ba chan me hia na nsana me ho ade ni na 17 years nti emu ho no mana enkola mienu epiem ti ba ko oba ne ba na se obeye me ho ade
to ye me ho ade no ma na eja ye de tete ho na yare ba nti no to no ana o ka kire me say opese o sise dan wo omobusua asase so enti oye baby atini swenti oye dan kese so ko si dan wo so enya wo de enti oye ne nam ka chense abusua asase so de se wo ya da bi uni wa enti ye eno de mas eno odine ho se ne sa de obepe asase na wato enti o maye ko hu owura bi ne efe no Mr Bones eno de asase na asem to nanim na oye ne se eno aka sa de a ono so omo obi o ho a omo ton no man ti aze se sesi a ne sika ne de enye ready no asi problem bia ni wote obetimi ade amani bi na watu ya bia ma na de aka no watete nti abla ye koe no ye kwakotu asase ne ka no eno frɛ ne maame eno frɛ bla bi ti fi o se bla ne nka no na ye mfesika nye de nkoma na skemu adanse ti ye de koe sa tam na ye 30 million ene ma ne 15 million no ye se ye tete a na ye tu ya ye dan nti emu wono ma na yare be ba obe ma no ene wo free mu na ntwi ku ntwi ne kunu na naboache nti wo free mu no na ye se amamlem ne pen kura bia na ye na yi nti omo ma me ye kuna ye bibia nti kura ye na chi na akontabuo no mbusa am se ukunu de o kam se daabi o de obi kam se daabi ti ye na ma se ka kire me se ye mfa dan no asem to na awoho fly mu mesimi ko fi awale no se wa obi ho wo ba obekese bi amena me fifio ntimi ma anwe boni bi se dan no ase bedru ba bi ba be ese enti e da ho no ma na abusua no mi enu hia abosomi bi ti e kwaka ho asem no ana de chiame ne ye se dan ni si ka nche ho ade omome enko ne hu no kurewom ti e ko na ma asese abusua pan ye se kana na ba chi ni betu aba ha ena owu aba de ne nke mfa ho ma poshia ne yenyi dan ni bi so ema ne ma maame ne se da oni mini ade che nti na de dan ni si o ma sa so pacho de bia dan no kwaji ni ba bi si ye sa se no kwaji woni uni ade che oni mini ade che dan ye ne de me ba twa se de nti edidi mu na ese asem na amaka ana me de tote opanyi bi anim na am ka che ni se pa obizam se me ye nda am ka che nse se be ma ne kula wu ye nche ana me so mba na me no monte bone eti me ho me so ama afe no aso ne ahwede be ti mu won ma na ese ma me ne me enye fine biem ana o ka che me se me dan no me je dia ene sa da mintu na me fa no court nti me da o ka sa me ma fa na bia na ese ase me ofa mo so am ka che me se omudo munya ne ma wo mu na ye hwehwe ti abede matena wa na mo si mintu enti omutu mi na o si de tu fifie ho me se na yete abusua fie na o si tu ena ye ankom no nim enti wo mitu ye na obi to e ma me dan bi se me na tu wan kom no se eno ni me mistake am me e ja mo nsumu bu bi dia obeta tv so atwokon wo ku a wo aye wo ho ade a waje asase a wasi dan ye tu afra busua fie mo anko ho Iti mi ko chuma nso madam ka say sata na safani na so akodi wo mo ho sam na ewu ne bae no ahia kai eti me hwe wani ade kakra be boa wa o me hwe ni mu na na fa wasi usi gold wanti mi anya kukudu anko buda akwasire baby ka say enti me ye okay enti me ye afe ne so ye na osma obi so me kan kire me se afe na so satam ne yatumi won o kan se o kan kire me se afe na so nti na ade enso asa ti ade achi wo no makotena afi anko metumi abetumo afifie ho a sanke behwe nti na ade enso asa nti ade achi na me kwe na me se ma na afe na so na dada wan kana man fle musuani bi ama na ifiesie oba na de obi ayaka na o ka kire me se na no nto so enti obeto so na afi na so no matena fie sa ache enti mayetuntuma che enti ekogu ensana no manya ho akodi me pa ene ekọ enti ewo ho no ma didi mu abese ena kakta na hu se omo bonyon ewo fie o te omo bonyon minim ko enti me pie ba no sister ni se na wo nya na mfla ntuma fu ye se ene na ekọ bi okunu na no
anam say ana obi anso anya de amoma mane enti me hwani mu amumu di omo nane na de ewie afi me ye nam ko omo busia panyi o sisi omo yesi omo de hye na wie emre kakra ba sisi omo yem de kwa o say ma sisi woni mini ade che anam say bi say no so say woni mini ade che nti o kan na me bo mani na mi su na bi san se na asase sanya abusua asase aye to ya na kakra wo be ma ni wu ye na me pe abusia kotu asa aka na be ma ni di ye pepa no e de ma me ma sisi woni mini ade che no se ai enti me ye na me se ene sa ade a me ntan so timi ba bedan sompa enkomo na ma me no wo se di entiro so e je say ye dan no hwan na ti ho ma se na ne ti ho wasi na tu akotena asem ma se be man so fra bruche ba nti oba ya na me hu se omunyina 20 na kakra ni na me hu se ma se be ma no afiri ma omukoye yi a ma se na nko binti na nsia na ma se no so aye na yi nti me ni ma de kro nti na de wasi ba no so abrochire na oba da bi ma se be ma na na wo ana ma se ba no wa nti ma se ba ne be me ni nyina na ekotena eti wasi ba no ni ku no wa abrochire ni si eye japade no wu no na sika che ni so ni ade che be ni de edan na wokura kotena mu na ya dan ponsen acho ye 9 rooms o kind of one na edan 9 wono afa dan no so ni ade che so si ni kunu dia me so me nim se na ni kunu si abrosan a me kwa na ade ni kunu na discover wuku so nsima na me ba acho da bi na wuku ade adwuma na o ye otumi si 9 rooms acho me kunu oton CDs ne phones ana bluetooth nkito e wo bukanchewa ena otumi di si 9 rooms acho sister busamu yi na bia na wase no ne ma ne si dan ma acho nyono do obi etuma obi abeka se adan so ye ye no se bu onso ani timi de bosia esi enti ehun receipt nyina wo edan ni mpachan nje se wase ba no na tifio me pachan se be ma na wu ena odi bia han pachan obi titi bim na me nim so de ansese oni minti me nko adanti na ntumi nko so me ko o so oni ni ade che enti me so me friend be bia am na ba di se me ko follow ya na me ne kasa sa na ma me ne ka me pachan ekuye chan pachan na uku no ni nuanom ka no acho nuam ka no na ni nuanom so de no mo kom so gina ma me achi acho ni nuam de ni nua keto abaako ana adan me na machima mana ohia me na wonu ohia me estabocha de nya abotre ma me enso ba bia me mete no uku wo no ofie sai acho no 42 years aw wanyini edi ya de ne be ku ni sa acho ele ne ko hospital na say kidney problem oyiwa kidney problem kidney pewo ma baba wada ni kunani ye bonani so atia ne ye magene na japade afiri ne nsam wukun wo ba bi kan wo ma ne ho acho owo ba ko ti sa akola ne so mo ye ndai acho no nde minim akra ne wo ma no na epani sa akra na epani o wase mo onye sa na wiase de enemrem sa ade we wo ho abusua pani no no anya abusua pani papa se be ma na anya we kura ade no ye woni che e wo ho ye be ma maami ni bi no oba kurafo a wo ne brand wa anya ho ade pato ye me wa de ade receipt ni asase ne krata no me ba cho me friend wase de yi o ka chere me se obi yi krata bi o ma ye fake no say na usu krata ni o se de mo my friend akwie chaane ntie no yi akwaye on de titi roma afo akokoduru for back nkom sini boje adankran enkron firi obekrafo nsem won konsa edni si abonte de e ma boga nso ba betra mu bi de wo munye ni paketoa e betra mu bewuo na si be ma boga e so awu wasi no abroche kuro be so pato no UK oko hache oko hache nti wode yale na ba nti ono ne de na osi na o mi ba
maame ne so aton se de maame na ton ni ku de na wa nwie no anti ye na busiana ma na nsi eno di we abe ono abeje we eh ya mana nsiri ku aye na se nti ono so 11th March ya no ndo ono so ko ha band ne ayiye na ayiye wo bukanti wo maame no o nana ni adi apatapa ni pieto ade mra bewro chia we dey say asem kitwa bi ade ne woni che ho lawyer safi je fie ho inko ade enye de maame kwa koma to ye memesu madwene we hu mewu na ye niema no ye beche wanya re kura ne che wo article 111 jeja da wuruma me say ye beche lawyer safi je fie na wo ho ya maami akue chabu kanche wa wo me wasama bedru we aso to bomodin na fa ko no wo ka se ne kura wo beba e na wa maami adasem na fie we wo ba bi na ko wie awie bio no kwasem ni wo mama ayo ni bia o baba pachan na se ye gine nsem ajapade se ya maami nya wo de e na de okeken ye nka se ye no kure suhye fa ye mu ya na sa wuje peni esa obeba wa ma fe ye frewa adane bibi e wo ho ne de asam no nukura ni mu a yetwa bi ye de dance ye eti asa nukura bi ye pie baabi na we de tete sister de meka kire on se o mpai bo na memunya de so so pedai no de ya de wo kan se nukura ma me wa babo so ato ni ku dai ama ye ya ma na nkwase no abeje wo ku de atimu no o ma wo fa no easy ti asana me no ka eti wotam na de we a wo so a wo su ne de say ya na abekon de e jama ma me nfa wai na ha dan na wu because asa wo so a wo su no mimi tubi ntwa ba enkobo no eye mra na ma me no o ma wo fa no easy me ka no kure wo ma kire wo is a champ problem na mo try se mo benya no so mama Gay yasemu ya walking. Ai. Ayemi de. Ko yen come na krata anko 7 no abrampa. Ayemi de say. Sister dia na oton no. We nails. Fa ko lawyer safi jemfi oni anko 7 no krata. So obi afre na wo. Ayemi de say. Lawyer so be frɛ no. Bema no eye ne ho ade ware no ene ne tena ye. Ensem hunu no. Na bema no ware no yo ne tena ye ya bema no wuye no. Maami etime tu no afi ebusuafiem wanyere akodae ho na ne eyem de kakra eni se be ma no a wo kunu nuanom no emi se wo mo no adwene kakra wo mo fa mo mo maame no e na wo ye no ayakayaka de ana wo mo ta oni afo no wo so mo ye na ya ntesere bi fe ni wo na maame de se be ka be kire no ne maame ni ye no sebe wana obatansu edi kwa sese enye empra na se empra kwampo a ho senkaye e wo ho no mo den me ya ware fence wo be e na wawuo to wo ejapade poko na so wanya wo kwa na yetumi eche ejapade no wo maami wo benya bi ne yiri benya bi e na ne manso so e benya bi na sebe o wo kwa kwatena UK wabobra abesifie so we so we what to me abesha dem ntondodwo abewu what to me about the tony onu ni fie na abefa obade no maami akuecha so wo ti asese ne wo ye no wo ya bomusuo we na ya na asante amamre ho no na wo trust na wo kanche a wo trust so di suo ye odi guwe na so wo kanche a na ya for asem adumi e di asem honestly samantoa because wo gudu bi no ase at the age of 42 obetimi asifie na wawu at that time no enti enye wo ho kura so oba awuo na nka wase ene wo nananumi nka wo kro mo do mo aye wajapade ene adamu na wo pre maami me kam wate wo nkwatia honestly wo nkwa etia because gay at least wo busifie no ono so bra hu bi onu aduane ma okun di ye ebi na ka pene simple wo mu documents here kura no say fake na wo dia wo hefa tese wo pe bibi aye nti wo say eye fake
enye se de biara da oni sika ka ni so wona ko tua ye asase no esika no wona ko tua ne menim to ye okunu no ebuye sa ache edi mfie sen no ne ade entine maame no ompi ba bi nyina ese esevu ne invite ne ase no ba me e transfer wo so wo ma akwami ese ne fa so e ma mra ne ye adwuma bia because when ontumi enkwa hide be ya 9 rooms too much for nothing international one be no ni penifo wasene wonana no nya ba bi nya ba bi na wo ya dan 9 na wo na wo na no ko ne senka do mo enko mo nchen na wo mo tu frank debre minim eni brebidia na ya na eya da ne bayi nka so obayifu o me say eni brebidia na ya na eya da ne bi sa entima me bra fom me nka asem no anya sa ye de sompa de tu frank e ma ho nto ekoda enko aware enko ne omu kunu mo emobra e ma ye no mu wanzu so aka me kakra ama ya wu e ba tete wo mo maami hwebibi ye na onyankopon ade ye ochi kwa ano no so maami da se yo obaya my lady edin na krampo ehu my lady hwe asew ba se oba be makofo oba de ni fra bonten be kire so obeware na wo hwe na wo mpene so a eho no mo munyai ene eminim se ne obeye no ada sport no oba be ma no oba ode na ba no hwe na ne huhum nhia fa kwan bi a obefa so na awade ani mu nte sene se ebedu ba bi a oba be ma be wu frede obewu hyew na kakra wotimi tonton CD sabre na abra pe kasamiti ne eto CD e no kore ne eto CD nti potential bi wo na yede enya dan bi asa current plan bi wo de ye tu dan ne kora free ho a asase e da hoyi maami anani abre ne ho se krata bi anka dan krata bi anya original no asase ni se na ewum enti awrahu sem wo ya ba oba tan wo yam nhihye wo ma wo nananom fane so oba na wo mpe na asem ene se ye obi ba enti wono no mpe na asem eye ye fa nto nchen enti wo nananom mucho no sosofo no wo mo nkwada abonten ema ba wade ne ye ba bewo abuei ema ba wade ne ama mewo abuei enti ema no ya ne ye tenase ne ye di eyonko no mo ma ne bi boni se ya ye tenase se ma ye dwen ho sen panyi de enka wo nyini no wonim sa wo ya aben wa mena eti emre kakra aka manim no mame mfa ntoto niam biye empo obi a mene ne nya fan kra no mame nkwanam ne nkwa kasa enya nwanwa se wukunu mpokra de kakra o ye anu ba bia watimi enya kokodru ababoso akwakoton ewie abusua se wukunu ne ye na yensi ho wusi yomate watimi akwa han brass band enya kokodru asan ye wukunu aye foforo separate oba we die no ntimi nye my lady sani aka kire maami aboso na woso obo nipa we woso wona na kwakwatwe ajapade ma nso a na kire se wanka se woso obo aboso na ne wo empire obehwie agu fom no wo sha se ye ho adwuma ntem na maami ne nso so ote ya question ba kwa nka mi bisa ne nie 9 rooms adampon mako nkro na eda ho no anya bia wuti beda baakum wo sa beda baakum wo na beda baakum wo yesen nipa empakura wo da sokura no ya wutimi da ne nyina so baby ketua bi na woda enti di a bronko edi eniedin mro so ya tra so akwada ne ade bi a mempese mebodin wenu mu nyina bedu kwasi adom bekwa asori my lady mami bewura ha ubebusa na asori okobenya bi abo onka se me de me nkwa asori da obenya bi abo na enti wenu ya na ye sa niam wenu mu a ya na ye pese bi nu mu say my lady bone na doso bone no adoso nka ye mpanyifo na etu ye mfo se bone nya nso mpanyifo ni mom binom ebitiri mu kura ye den kura chenkwada aba asew red card asew pa nikaboka se die my lady anu oden enti maame no sane awo kan o se on de ono oni obi ani asem ka age court age lawyer enti no sane awo kan makwan ya lawyer 7 nkrata na fe brofo kura ono nso be kuchire dia ma lawyer se nso obekọ ho no wonkonkwan ya ne sa na kwan e be fa so a ye be che japade empo senya maami yi kura mpo a wona nanom ba bi omde omuti beto e yade ehun hia pa my lady me da ase abrampa my lady me da ase abeba wa bi bonnwom o se wosoro ni me fie asasi su ye yakwantu ye ba ya mfahwe amawiase my lady ye koso a ye mfahwe nko etima mi akue chan
ade a wo yei ma me enti o kwa wo de agapade afie beko ana ye betutu mu e de ahye wadakam ma me nipa bia ye ni bre wa asase so o ma hunu ma wieye maladi hwe akan ye kan kura bi obi o chi awie bia ntie na ma me akua cha ntie ni ye maladi ye chiri kokwa ye ni ma awurai wa ye ne ho ade enti ade won bia ye one ne ma de nti na ma ne be ye kuna o maladi ya bebo ne ka ama na ye kuna eya se sie no ukopie mu bokanche obi anu se awurai eye ni kuna enti ajapade wo mu a maladi wanya we nde we den ama me wo ba ne de obetena bi mu enti die nti na ani brenti cross kakraka nkwade atu komu yi ani brenti efie edan makuma konkono dampon makuma konkono se mafani nyina maladi awurai ban ne yebusa na sembi ana o ka se maame ne se ne ba ne kwaje cement bi obi ho we nya sika ntuanti wayi dan ne bi di ate no maame akwa chance ne bi no wayi dan ne bi di ate no maladi me frɛ maame akwa chance maame asema down se na tianti mesrawo brane empen po masibre wosia meba na so obi aba no obayi krata bia wa edan ne ho enye nokre ana se maame se enye nokre wo so wo bi da ho se wo bi da ho dia wo ba so fabra amini bi da ho beto obi abayi so enye nokre we ewiase nipa wo ya de adwene ko akiri enai wo firi se wawie wo mani bi o maame akwa cha abokanche wo wutie bonamane ya friend o ka se no bebe fia producers are friend onfa eti sani o ya de na nim tene ya maladi nkasanse mu nkan koso sade a wo ye ne ye awura yi twantro wo japade ne nya ne dia no wo ka kasabre wano den maladi won se wo sa nipa no ho ade na ekoso no ofisi odibi ma aka no pa ne yenu hakwa no no chapata yase edi na fe ye fra onfa mudi sajiri wei asemu tirima mamanum so aba besua ye maame no binom ani bre bon ye ni bre fon ana mudi tetimu mai se ya sankwasi asemu ese sabi maladi se sanetia ni mai bi be peke sa ne ma wei maame be ko na ni mabi so prejapade ni mabi prejapade na maame akwa chambo kantie eye ukuru wu ye wa ha ya gro aye yiye mefrɛ na so ko na ase enkrofo ebeja ho eba bebo ho nsa ukode do mase ya menansi ayi na ase ya menansi wonti onu so aye ne de oye wie ye no okọ ase da mefrɛ no no nanum se wo de dase etu oda wie ne ukue wo fia da bia ye wo ye di sei yesi ya manema na maladi ya ma uma unim de nje ma uma ekoya udi nipa ni faso no woni na ntena yie enye zo fabro kira be wunti tintina na dan ya wo si na brosai bu mumye musama me akwacha si wo si asema ka wodi bi ma ono meyi ne ho ano ye musasa sadan no awura si na wusia wai sadan na ya brosai hukunu si no e wo hifa ze si yi na die na si ye ntia mo ma yi ase mo fa sa adwene no nsemu tiri ma na mefore mo ma edu ba bia mo be ma nipa bi de yaw maladi we yaw na nipa bi de kasa o awura nya so oban no ko presbia obobo presby ntia yi wo bodza no aka ubusa no aka maladi obodua se maladi so oboma mi dua se ni kun na je enyo na je adua ne beku maame no ebeku maame no ani brebo ne na mo wu afa umu ani brade pia wo wu na wo pepe na kira kwai eti ebe sere maame akwacha bokante babia obi wo tie bia nka kira no se ya fra no ontie no onyi ano se ne ba ni wo so kurunde de sai nana buachi ne yiri te ha osu woni unananum bi omu su wa ha ewo Sompa ze wadi omba paja pade e waje omu aboso edi bia ma hai am edi bia obi osi obeto cement ma no watani bi na maledi nyama mi akwa chanka minim cement 10 bars eti wata ni banda dampon baako edi asemni endi oboa me edi asemni asemwe lawyer safu jamfi betene te ya free ya be call lawyer safu jamfi ho ne edi nsem na koja lawyer safu jamfi en wonyine ne tamu because an attitude or it ya need ho ye no no me na makoma kra me ya maledi he ye de said da bia o kan bible mun nsem bi
osuna solo osuna semu de echi e ma ho ye den se pepepepepe enti ye tie mu yi na se okona akote da ye wo wasem se obeba ne adu akoso a ye wo wasem ma osuro ma me no eti jama wo ba na yen yakotwe aba da bintimi mu ma me akuecha ma me akuecha ti onim de oya nkonye adani timzo eti awura fanasi ye ana wo huruna grofo kronim wonuna grofo kron di na nu wa to so ana bet malady so wonuna patapa pieto ya de mra na woro lo ya safu jamfi o se oni bia sem bia obetimi aka aboa no eti mami so kono beba dia ye de wo medi ni ku de ba ha ku kirikiri ono so ye frɛ ase wo no ai maame na one ne ba na omo ye gogwa ada omo sei se lo ya safu jamfi e na fe de register ni frɛ me se wo mo mra no omo de ne ma na beja no omo nche no lawyer safu jamfi se mo nko e no se da bi e kwankora mu fa so sika e wo senate mutumi dane nkrata ekoyi ye no wo be chirem e wo court ho na bibia nko da ye yo enti malady mami beba de aye de ye wa ha ayo so wo mabiam so aye ye wa ha enti wo a wo ye bad time malady wo ye mra ho asem maame no ntumi mo no dabi unya do saka na wato mra wono nso sa agire lawyer enti yen so be ma lawyer na lawyer na ka biama afre no na de dano ne de ato na malady yemfa kwa asu ntu maamefo ni before sebe se wo ba enye chinchina se oba mewe o enye chinchina titru man na dodo na atesa na wuku dan a wo si maame abetiri atumi so wato wadidi a ebeje wo ba wo wudie wo ma yire nsama pam no na malady die hu ma me kra ni on se wo hia maame ni ne ma no kra wo kron mompo eti abusua fie ne dan na no ne kro tim no afi si adani twa mu no wapam no eti kuoyi ne ma na ko bada emunu nim emunu so waji atim so minu ni adeche me mafra maame yanu masem na me kama lady e ka chen se o se wura yi krata bia ba bonten a eye fake ana nsi maame na fake wo bi ni krata ai sasa no eye abusua sasa no maame wo de meba na meba me ni krata bia no wo ni krata maame so wo krata tibra adansefuo di tishase na maame be kire maame akuecha bokanche wa wunim ni bia social media mu mona mane se maame no enema wo ye tan wanko ni ko ye ya mena nsiase a ai wonu anom sa wa ye yie na anu ye yi wa ye yie krani na otwemiensa enanu a me frɛ no oso okɔ aseda etimu ka ni nyina nkyerɛ no se Sompa for say na so okɔ aseda na beba ukuada ya hwani mu ama ya frɛ so a womfa se ni bre boni enam owu afa malady me da se fi bajina ni so yo ebusuafo ene gogwa so no ane ani bredi da owu afa pa Ankora Homes ye nyina mfi ani nkyere ho esi adan kama ubeye fie wura ye wasu ebo a IPT ye nyina de ani kyere ho wasu ebo a IPT ye kwakwaji bi mepacho ye ne Amstead ene di anuhwe oh Pentecost sorry dan no na wo kɔ ho ye see 3 bedrooms efe 4 bedrooms kama 5 bedrooms ye ye ton enya sem ketwa ye efie gated community etusu be ye fie wura security down no the bia 24/7 ohun ba jo tese oni how bia kan ya sem oni problem boa papa ko GB no sisa abre o ye promo ikra de uto ya no abo sola e de atoso amma e de achew e da no na edwa gu e wo TV ni so ti bomoden ase o be frɛ wo nom e wo 0530 217 766 na ene wo mo entwetwe enkomo Roman father ye nyina ye nkɔgye bi o se aboya de ko de wo bi ato so se o se e de wo kɔ asamado a eni adura e ye Roman father ni hontira e na wo se wo kɔwuo se pressure e be dwane stroke e be kɔ eni ni nuanom nyina o be tu ase o se de obenya so o be frɛ 0552 668 217 afe OCP Ghana akuafo nyina nsɔre yi so udua to so de a na sentimi nso a we na be boa udi gu so a 15 ebe so do so 10 eye kama na asodo so am what mfaso Kingdom Herbal Center ye nyina de ani kire ho
ɔse ɛyɛ immune booster ebema ho ayɛ dene srade agye nipadua bɔ so ebedwane stroke kum ebekɔ akoma bɔ mu ana si n'akyi ema ho tɔw kingdom ginseng power capsule ebema bema obegyinam sɛ kyirɛn tremendous capsules na tunamu sayade bia 0597298855 Royal King Cracker obia mra magye bi bisiketi ɛyɛ kama owi a de so so koma no ema ho dwow nti wo nu aduane kora na me na kom de wo a wo de ate baako saa ne dura na jo diabetes ni ekom ku wo ho mete ɔse nkrato FDA fo agye atumi sɛ pam grow fine ube grow fine grow fine ube grow fine grow fine ube grow fine why de awie na ho to eye grow fine wo kɔkɛtɛ so a wontumi na eye grow fine obra yo no nye di grow fine bi emu odunti emayi eye grow fine wo so tia na ete di grow fine wa wo awie na pese opie bedwam ko di grow fine wa ye grow fine ointment ye di twitwi ba bi ye bia so ye di koko na ye aduro yi enya sem ketu akora ye digital about center ye ne di aba hia ye ka na montrimu a no atobi 0244 596 Tago eye duro Tago kona kwaji bi be ma wo nya din woda ye tim oba wo ni atenka kona kwaji bi wa fe wo se enam nsa ya de awdo ni na tu ase 0243228296 Kojak Farmer ye nyina ye nkwaji bi Kojak Farmer eye prokodu ho asem no okay o se afiafie ebedwane tipaye ebekɔ papum ebedwane kora ne nyina da ene aposen papa wa ye di twi ye sen ebidi ewom enti yiw sen ase konko ne nyina 0531069945 bidima fese wani amawo Dr. Time da so bo watch mienu ohwa ha no ohwa ha ogini hu die nti no atwa brato ya de so obu akwa wo ga ye mfi ani nkyere hwai 0244774282 Kevin Fafla ne to so mai Emmanuel Women of Faith Ohenennkomo Adazoa Ministries Women of Faith May Day eye commanding the months Bosumi asase bia de di kan pai boden din ayebo etu bosumi ne de kwa wurade anim this month de no so be ba so ye first May I osi May no eye month of grace and light bosumi etoso mu gina homa adom tino yengine be share on TikTok any Facebook amrachi mu ko sia ni abompai na May bosumi no ewurade be ma adom no ebi so aso yeso ade we de o frema amen omfa hey birthday wo ha mama yenye yo enetia di ni birthday man choro hwe ama wan na wish no wan na wish no David Dollar Accra and I wish Mammy T. Happy birthday. The riding in front of you. Hey, ask someone. Mrs. Alice upon and Sudin Auda, a bomb pie in pie man, said now wouldn't out there, Radam one, now finishing and canon. Case before time on better the case. Uncle Ahomanso 0551931931 0548931931 the so ye kon de no mwa 0548 93193 0554 Hello.
Pacho enti o. Yo, me pacho buka tano. Yo. Me ni Mr. Bunsunwa. Me top proto no ma. Na na bu ache ne ne yere posia. Au, nyami shirawo. Na oba na fe na kwe chan. O ye me na na kwabre nya de ba. Enya busi asase. Eye me nko sorry. Gimi bodu ama na wo se posia. Oni ni kunu na be top proto ni film ho. Aha. Ye bu be tie sika no. Adam na na bu ache de ne ma me be ya danse wo sika. Ana na bu ache de na dan fu bi e fe ni yaw. Aha. Owa no station master wajaji AMC. Enti baby obefrem bia abegina na mabo me hudua efie no oba na ne dikuru na beto film o ma me ne do meto proto film ho. Enti bia nso na mko epipa ne ma oba no. Anam se no proto no mutu akanwie. Enti ma ha wo mu because na me ne dikuru oba na free. Papa di wuye no ana me ye di sa ne no. Me twa mama me no enya na ho me je kakra. But you do say pipa no anam ko na me say e ka scan mu 6 million which is 600 mo metie scan na me nye pipa ne mamo enya sa dia ne ma me ba me ye pipa na ma no ana oba no se dadi na me sika wada ni sie mu ana opa bu se aba e ana me ko ye krata e wo mimi ni menu ap ye green ya sensan krata no entifie no e wo oba no a wo ne mo no me kra na me nim se mo fra me ama ba ho Etimiti radio 24/7 ami tie se bu ba me ya tu na maka na ken magna no ya me ke bu anto so nya me nkumi e yasem o baba yasem ani nyina betwa hello mami ma he ya gede mu program ni nyina ye frame kwashi bunsi mu kase se du akwa kufudia yo the program ni nyaen de ma manyi ni obensi aduonu ni akire ende wa enyum na bo ne ne program na de ye no ma mewira na champo nyum aha na ne wa kwantium nti me ba no no le lu ba bo nyum fufuro nti da ko mi pie me ko na sa nyum na bada me ne me bra ai ma me so di akosia do ko nti sa na champo nyum ya me nti se nko na du di program kire mu se ni osi bo no na ni na ne enemu ekobo braba ya businafo be si dan businafo se o masas ti o manki nenso ni nyina dia menya me da mo se mon ko so nye yo hello ye bikini bidodo agula ya amwase yo papa enti o o so papa obo no hudua o ah wa hudua ya ti fa me papa so to ku mo so bi fa life band ye me ya ọkọ ma bi fi ma no ayo so no dan po ba ko bi no be frɛ na la be me ya ochina maame ochina sabo na ochina mo frɛ papa we no oso obe na ochina omra na ye hwe ọba ni wudua o se ka 6 million o ka mo afa ma na ma me di 6 million ba na ye krata ma no ne o na afi anya ni o ka bo se pa ni ta fi ma no ma ni ku da pade me da ase yanso ye da ase pa wiasin emu da ho na cheso ka se yebusia fi a woboa ebusia sase a maame na tro no odi hello na me sister we do oye no ho no eye me kan kola hello hey why am so ase eye ensama akomate susu ay mo so no sister maame no obi enu okotwa baabu no eti se wo mpa Mami, chaso, na for aseboko. Because the way why you want them, I mean, sure na, oba ube janano. Obi enu wa kwe, or no obe. Why? Mami de. Aye. You Susie go. Hello. Hello. Yeah. Oba wadi ese abawa. Ah. Ebe sumo ya. Oh. Bibia na ye difio. Ah. Akura no. Oba enu ya ba ya na be ma no ko wa ne ba.
o senti o ka se mo de mo pa mo mie ntum enipa be di no adanse asase no no ane dia wo mo koti okwaje ekosia na koto ase da bie so ma mi akuye cha onu o ma mi ewu papa ewu nti no wo fa wo mta ebusua so ma afa ne ta ebusua na watumi a wo ba wu wase a watumi asom wo sei na wa hwe nyame ni mapam no ma mi akuye cha abo kanche yesu wo ho na bodia nani ade amame wade soja me soma de milisia nani ade krobe tua so wade soja pe ame soma de milisia pe ade no betum dia obi ade no betum dia obi onyame ogina no korachi ejanka mabro wa obeso mu a mo afa ne sakoa na mo wie no ma wona to na twena bonten no so wakasa why dey no nyame betie. Hello. Grandpa Joyentio. Afternoon. Bra, you be kasa. I'm 0548931931 0554931931. Adai. Na wo hwe nyame animu di bone adankora 9. Oma wo se ge we no wo mre woni obi a. Nese samai wo hode a woku no eye se wo kanchia se won sole. Hello. Ane. Yetio. Oside. Ayede. Ntiri okan. Oside. Ai. Enko wan ho hwe. 0548931931 0554931931. Hello. 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 Nani edin obi nso ani edin. Hello. Wuku dan a ono no akotena UK na wa hyedufu na wa ba bewu no. Wo watwa ntoma bronsan muya. Waton dan no. Wo ya nya ho ade. Wo papa ma ono ye ne yere ho ade no. Wa pam na firifia agi dan krankron. Se yesi wani edin. Me won wo ba di anua. Ade ko to ta. Die. Hello, mama. Hello. Yentie o. I know you. Get na the apostle. Wani ni kuna na buache. Ene si no. Me bibi ana ba ye kwa adwuma no aba ba ye. Wo be to sumen. Me ni na supa ni ade na ona koye. Maame na chifie na turi ne sam. E wana me wo. Me wo bukante wo. I know what is it. Hello. Hey, Edia Semuni. Hello. Hello, my lady. Good afternoon. Afternoon, yentie o. Me pa cho me din dia someone ka se fe boakwa. Yo. Ba me we dey simple. Amo na se be chinchire twa pa cho krani no fa nsem gu fom friend ku nsama no me fa na ma me nko. Na so twa. Ti. Ko kwa so le press bi no ne na mu kwa. E tu fan se bi so na frɛ wo. Friend ku nsama no me fa ma me nko. Na ho ntono. Ti. So of friends Samantoa. My lady we do na we do Wada Roman kemenya o personal number. Sir. Yo. Wada Roman. Producer Bema. Yo. Zero 0554931920 0548931931. Hey, any pay di boni o.
nimpa se dan ne eye ne ba ne dia but oje bato boa Ghana hanne eni onim de o mon kan kire no eni bia sister no we no kase wo mpe wonfa hello akwa wale akodane akwa hello mama pacho yentiu good evening Piano obutafuna ni akifuna efrem hatapuku kasasi safu who can say free safu pabre yo mama elma obai onzo edi ukatana wa sifia na so ukunu buja odia wan dia bemo mama mo baya ye mobo yo fane sem nyina manya ya dance pa na napoku wode bebe nyame so dan de obeje ne je pa ye maami so be ma wu na wanye wela ye woni che wo maami ba tan fine wu benya bi ba sa wu gidan kro apam oba kurafo ene ne made na wo akoto hu ko a onya wo ade de e de abo asen na nu ti ya mo ansie ya se oba besia ehura gina abha band ya ye de enyo bi de hello pacho yentiu My lady, good evening. Good afternoon. Good afternoon. Portia, where your uncle blessed for pa, me make for and check polish and no honey. Yo. Meaning pa, where you blessed for Kuna Croy, Alex, again, you kuna. Into the Stram among Cabby man and Hana White. Yeah, that's it. So, the one if I cross me transfer, my dear. Portia also transfer, my dear. Unimono. I didn't come. It will happen is a say Portia of fear saying. Would you not say? Oba. Portia. Hello. Portia, I'm one what you wish I'm wapa, Pano. The next year can sell. The sale, but Teddy and a dominant man, baby, Tanaya, and look on auto feel. That's a more. Hey, mommy, a preacher. Because I will name a minute at the bottom. Madame Fupa. When you bluff. Now, Yami, Timamina, the Adan Wafa. I get a portion on a cat or the Betchano. Mamma is the one family and no family. I cannot some more that when you will be Mrs. One. The way now portion yen hono eno na mo fai na kanani edin a kamle yutu no straight ko bubu agayi awura dinya ko to nan pempem bubu no mane de bia so ka sese wi ni ba ko pie via ne shise kan aba wo so wo ye babra hello mama pacho yentie o I am very Satan because of you can't yo. Down from Musi, yeah, boys, and no more read. And yeah, yes, any idea. Mr. Boss, Kromoba, or what you did, yes, or no matter me, you can cry. Yes, he has one more. I am Yata Kudi for portion or Yanisa. Okay. Nami Shiramu Pa, can't you for? Bokan shefo nyame nhira mo papa we am man who say we are nipa ne wo ye bie nipa hwe wo shadanse a ye di wo sister hu o kan wo se ma mo de mu mientum na ba hu se ko so nim sasam na o kan na ye no kore ya e show me bi ma frɛ akonde mo da what one wo boa say bat no kore hello Alini yo yentiu pacho ye edan no be ya mon tuma mi no na mon ton da no ko to bi ba bi fofo o fi ko kra ya no na de ya oni saka de obe ye no bia ne ko kire ndi on fanye ei na Portia wo no ni nuanom a wo so kasem ne ba be bo mama ne abusuafo wo fa no odi wa cho no so afrim na do ni nua bi aka ho
enti no de omo ye abusua no hello Poshe nyap ko jesu na wonfa hello wonfa ne maame ne kwa malam Hale mami ya ji da ya boso na onbe ko onko mala mo non se wo wo pa pa to da ni ngura mi su ni ngura mi e da ni nya nya sama da ni tu ameda wo so mo yan chechire wo won na dan we ku ni nua ba ma so akotra fie hobi eh maame ne mani nyina na atu akotra fie ho ewia emoma wiase aye o na bible aka wose so ma ebeye wisia wo so bewu ama wo ma aye wisia etu omo mu tifio na omu fi so omanya no onyame hye musu bu bewu agya ma ama musu ma atete anusuo ye bi amomo ma no podi omu nya ba bi sei ma mo unse lady no ni obi ane maame wo no ba ko pene maame awu ni wo fodi na chi ni wo fa wu anu nti mabo na bra ni sun eto de bia wo tena wo dem ye criminal direction aboa o abrampa eye se wo hunu niema ewia we na yete ase no ye ne nipa bonefo na tie eti hunu nyame hunu yie no ma sa de di se nipa de di kum nipa nada yi because the mami ye etia ye wase no kon ya sori uroman na what oko one no say saw them Christian mothers nko communion ba ono ko say saw them ho yo asidan kanya me om so te asida hello hey Christian country hello ye be yo chena be friend lawyer dela ni aja kwantire nti oba o chena bra na mo friend na ajabo nsunso na wo mra ye be san trase mo so chena ni awe de mra ne be ka hello it is say sit down mama adama no so ba kuka o ba ko ho me da se ya me de share me dia no on two people mama wa se ho on two people adama me phone dia ata o mani ate ame o tum sen obini na yidi na ye japa dia o ko dia bo so sen mama ya bege yada say yedi esi aponyame adom ochena ye be san tra case we so